Mayap at magrasyang gat panapon po kay katamungan. At syuta na po king kalabing aduang king kaduang pulot metong nga Domingo ning karaniwan na panahon. Antimurin pagmasusyan taya po ing solemnidad ning kay katamong patulunan king parokya Santa Monica. Kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting banalamisa. Iya betala ding makatuki kapasalamatan dari Remio Amponlalain Galang and family, Richard and Lota and family, Rodrigo and Marisa Medina and family, Hector and Mirna Quizon and family, Teddy and Alma Paras and family, Nelson and Severina Sun and family, Dan Luigi Sanchez, Arcel Borja, Patawaran Pla. Para king wedding anniversary dari Mr. and Mrs. Joven Lansangan. Para king special intention dari Malvin Manarang, Jeremy Fausto, Mr. and Mrs. Victor Jimenez and family. Para king Aldoque Baitanang, Mary Ann Yeng. Kambeda ring kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na di Lorenzita, Remigi, Emiliano Senior, Valeriana, Cesar, Carmelita, Joshua, Reynaldo, Rolando, Rosalie para king Kayang 9 days.
Ibuklat mo ring puso mi o Ginoo, bang makiramdam ka ring amano ning anak mo. Kilagyuningig pa ang poning anak, poning banal na Espiritu. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ating lugod ning Diyos, ing pamikayagom na ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. Maya pa sisilim po kay kongan, at maya pa at magsayang kapiesta ng Apong Santa Monica. Palakpakan tayo po in kay katampatulunan. Kambe na niting kay katamong pamitipon, kaniting Domingo, king kapiestan, ning kay katampatulunan kay tiking balen ning Mexico, Santa Monica, idawon tayo po iting kay katamong misa, ang timong kapasalamatan king Apong Ginoo, karing makapagmulalang bage, apag katiwala na kay katamo ning Dios. Manano na sanang panwanan at bendisyonanan ning Dios, iting kay katamong kapamisanan, papamunga ng mayap, ing sabla tamong kapagalan king biye, at papagbanalan, ding kay katamong pigagap. Batang maging karapat dapat magmisusi, kaniting banal na Eucharistia, king mitmong katahimikan ngeni, mawat tamong pakalulu ampong kapatawaran, karin sablang kasalanan ay agawa tamo. Yagkastayang yening miyag na nagnan ikapanisyan, magkumpisal ko king Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kapatat, uling mi kasala kumbina, king isip amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapuko ka Santa Mariang Kapilanman Virgen, karin sablang Angeles sa po Santos, at kay kayo kapatat, ingipanalain niyo ko king Diyos aginutamo. Ing Diyos sa mayipayang tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alang angga. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo Ginoo pakalulu.
king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pag nasan mong itimawaring sablang tao, kapamilataning kalayan na migpatagkumpe, para kay kami king mabayat ng paralan, Jesu Kristo. Dinan mo keng metong at yune diwaning pamagmisyon. Bang maging balayan mo kami ang makabuklat king balang tao at kultura. Ipayabot mo kay kaming mapakumbabang pamangilala. King maya pamayayakit numan ka rin. Baming ayubog pasibayo. At agawang ganap king wangis na rin kay kanganak. Itingan puwaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Ngana ning ginong mayupaya kang sebna, ing talapangasiwa, king pibale-bale ning ngari, ilakora ko, king katungkulan, at ibabara ko, king matas mong pesto. Potang iti mapalyari no, payawus ke ing kanakong talasuyo, i Eliakim, anak ng Hilkiya. Pasulod ke keyo, ing uniforme mo, at ing sinturon mo, at ilipat ko keyo, ing sablang upayang sadyang at tsukeko. Mangariya kanitang anting pengari, karing memalen ning Jerusalem at Huda. Itong pakulo, king pagono, ring susi ning pibale-bale, ning palipi ng David. Ing ibuklat no, alang makasaro, at ing kayang isaro, alang makabuklat. Ipilmike king lugal, anting metong atulos, yo ing maging panibatan na ning dangalan, para king mabilog ng pamilya. Amano ning Ginoo. Ginoo alang kupas ing lugod mo, emo payimburisan ing dapat dinggamat mo. Dapat
King mabilog kong puso, pasalamatan da ka o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapuryan kaya ka. Arapan ke ing templo mo, duko ko at puryan ke ing kaya kan lagyo. Uling pepakilala mo king sablang bage, ing makapaygit siya ing lagyo at kautusan mo. King Aldo minawos ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, yang pigkalub mo kanako. At yuka king kakatas-katasan, ding pakumbaba kaya kano mang ingatan. At kaya ka ela makasalikot, ding palalo, tuparan mo sablang pangako mo, ing alang kupas alugod mo, o Ginoo alang kayangganan, ing bagay apigmulan mo, kaya kamo namang iganap. Pamamasang ibot, King Sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Emu atarok-tarok, ing pibansyan ng Diyos, antimurin ing kayang kabyasnan, ampon belwan. Nino ing makasalugsog, king kayang kayatulan. Nino mo ing makatalastas, king kayong pamamaralan. Antimo, ing sasabyon, ning kasulatan. Nino ing makibalo, king isipan ning Ginoo. Nino ing makaibye, kausukan kayo. Nino na mo, ing atin ng ayibye, nanuman kayo, banang pangayintuliran, ing mibayaranan. Uling yo, ing linalong king sabla-sabla, at ing sabla, at yungan ngeni king ulino, at para kayo. King Diyos, ing kaligayon, ang gana king kapilan pamain. Amen. Amano ning Ginoo. Ibuklat mo ring puso mi o Ginoo, ban makiramdam karing amano ning anak mo. Alleluia, Alleluia.
Ingin manatilia ke kayo. Mamasaking maya pabalita at pangkang Mateo. Inyang mira si Jesus, banda king balening Cesarea de Felipe, kitang nakaring kayang alagad. Agpang king sasabihan daring tao, nino kanu ing anak ning tao. Meki batla, dingaliwa sasabihan da king iya Juan Bautista. Dingaliwa sasabihan da iya Elias. At ati naman sasabi, iya ing propeta Eremias o metungya karing propeta. O ikayo nga ng kinutang karela, nino ako. Meki batiyay Simon Pedro, ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, amabye. Nga ng Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapaalat ka, uling ing sinabi mo, medibatan king tao, nune kangigpakong at subanwa, iya mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabihan ko keka, ikay Pedro, at babo niting batu, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbol ning impyerno ere sambutan. Ibiya ko lake ka ring susin ning kayaryaning banwa, nanuman ning emo paintulot ketiking yato, emo naman may paintulot ka ring banwa. Nanuman ning ipaintulot mo ketiking yato, karin mang banwa may paintulot. Kaibat na nita, penabili na lang maigpit king ding kayang alagad, king era panyabyan kanino man, king ya ing Kristo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kita, O Kristo. Among Jess, among Floran, at among Alfred. Karen pong kapatad Miketi, ding magmasusi king aldo ng Kapiestan Santa Monica, at pati na po ring mga siwa manimuna king pamandalo na ning Birhen de los Remedios, Cristo del Perdon, at karing sablang makatipon ngeni mayap abengi po kaya kayungan. Mitagon ko pong dinalo anyang Biyernes king balenang ning metong nga matali kakakaluguran akilala daring dakal keni asinuyo king kakatamong komunidad karin king San Carlos, Mexico. Bigmasusiya pong second death anniversary i Brother Nestor Hipolito. Anyang Biyernes. Kay ba't ko pong may kisulu karela, kang mana ka rin kapatad na, pililit ko pong manintunoras, ban makadalo ko, karening kakatamong malalarawan. Uning balo ko po, ilipat na nalabukas, king Arsobespado, king Repository. Pinilit ko pong dumalan bangkanta, manalangin ko at munye kapuryan. Disnang ko pong mga di anyang Biyernes, alas 11 ning abak ding estudyante na puning Guadalupe School, keniking Kabalenan. Anya pong makasiklod ko, mga di, apagumasdan ko na kapalad na ning parokyang ine, kapalad na ning komunidad ay ne. Ngiling kaurasan nga ko,
at inya nga duwang indu. Ingindung Santa Monica, indu na ning Malasan Agustin, Wanasan Agustin, magpiestaya po bukas, at ingindu na ning Diyos, ing Birhen Maria. Pugayan tala po, dening aduang indu. Ingindu na ning Diyos, meging tapat ng talatuki, ning Ginong Yesus ay anak na. Santa Monica, meging tapat ng talatuki ning Ginong Yesus, ang gana king atayid ne, king luwa, panalangin, kapibabatan, lugod, ing kayang anak, i Agustin. Modelo lang alagad, modelo lang talatuki, dening aduang indu, at yung eni, dadalo, at parangalan king kakatamong komunidad. King dibdamtamo pong ebanghelyo, ikitamo ang timowaring i Pedro, liklok neng Jesus, king lugal ning kayupayan. Liklok neng Jesus, king lugal ning pamanimuna at pamamuntukan. Anyang sabihan ng Pedro, ikaing Kristo, ing anak ning Diyos. Ing pamipasyag ng kasalpantayanan Pedro, yang meging dalan banya, iluklok ne wari ning Ginoo at sabiana, ika italakad kekeka, ingka kong iglesia, talnan mo ring susi ning pamanimuna at pamamuntukan. Pero kapatad ko, palo tayangan meging pamaglayag, pamaglakbe, i Pedro. Bistaman binyana ng Jesus kaya, ing dangalan na ning pamanimuna, ing dangalan na ning pamamuntukan, akit tapamurin, ing maglayagya, dadala na laring makatao ng Canaan. Ngayon aldoy ti, inaus ning mapalad, ning ginutang Yesu Kristo, king pamanyim bata mo, king tutuking Domingo, itang inaus ng mapalad Jesus, sabianane, amanwane, at nga na kaya, dumayo ka kanako, Satanas. I Pedro, kalupa tayang kalupa. Bibit-bitana, ing kakulangan at Canaan. Kapilan pa mo, lalakad yung ginubabaw ning danom. Nga ng Pedro, nung ikayan, ausan mo kong tuki keka. Inaus na ning ginu, may kalakad ya. Pero anyang maraig ne, kingalo na tangin, may ngaynaya kasalpantayanan, bigumpisayang limbog. Siguro po kukutang you, how can a fisherman who is supposed to be a master of the sea run the risk of drowning? Wari ring talapagligo, ding manasan, ing dagat, ing danuman, yang balera. O ning naman po kwento ita, ning meto nga manasan, amay bug malumod. Kwento na ita, ning meto nga yalagad, magkapilit. Sumagid na rin kayang Canaan, manatili tutuki king Ginoo. Siguro po o yan, ing masanting tamong bakalan nganing aldoy ni. Simon Pedro, gewaneng talapanimuna ning Ginoo. Pero bistaman meging talapamuntukya, nasukat kalingwan, metong yang talatuki, metong yang disipulo. For Peter to be a good leader, he must remain a faithful follower. Ita dapat ing nakalingwan at ita ing ikitamo kang Pedro. Misakabya, muitang may bugyang malumod, ing katatawlyan na meging kayna ng Pedro, anya pong mismong Biyernes Santo. Makatapilan na linga ding Ginoo? Makatapilan? May katatlo. Pero niyang subliyang may Ginoo, nga na kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? Waginu, kaluguran da ka. Kaduang ukdu, waginu, kaluguran da ka. Anyang katlo ng ukdu, may lungkot ni Pedro,
uling bala mo may sagiwa, king isip na itang atlungok dong lingad na yung Ginoo. Pero iya po may pupus ka rin ng ebanghelyo, ketang banda ng tauli ng ebanghelyo, mga mano yung Ginoo at nga na tuki ka kanako. You can only be an effective leader of my church if you will remain my follower. O yan ning mayakit sana kaya katangan, kalupa ng Santa Monica, kalupa ng Birhen Maria, bali po, dakala mababay, mayayaws, bansag king Birhen Maria, induning Diyos, reynaning kapayapan, reynada ning apostol, dakal, king litanya, dakal tamo, babye, panyaws, king kakatangindu. Pero kinpong kasalukuyan apamigunam, our most contemporary reflection on Mary, ngarapuring teologo, yapinini, that Mary should be to us a perfect model of discipleship. Ing debosyon tamo, kang Santa Monica, ing debosyon tamo, king Birhen Maria, ing debosyon tamo karing banal, sana kalupaning parating mimie paganaka, kang Simon Pedro, ing maging tapat tamong talatuki ning Ginoo. Ing balang metong kaya katamo keni liderya. Ding pengari, leader dako po rin kaya kayong pamilya. Ding ating influensya o sasabihan king lipunan, leader dako po rin kaya kayong komunidad. In one way or another, we are all leaders. Pero ngeni, ing paganakanan ng Ginoo kaya katamo, ang giyang lano kapakataluktok, apa maging leader o pamanimuna, mo kakalingwan, ing talatukira ka. If you want to be a good leader, you must be a good follower. At mo ka good follower, follower of Christ. Nano kang klaseng talatuki ning Ginoo. Sana kalupa da rening banal ay Hindu, adwang Hindu ning Diyos, Hindu ng San Agustin, ing kakatang patrona. Akit tamo ka rin salilita mo na manatili tamong mapakumbabang alagad ng Kristo. Humble and faithful follower of Christ. Ingamano kasing follower, masyado yung maging common. No kanya magagamit yung amanong follower ngayon king social media. Ninupuring pa-follow you. Ninupuring niyaliwa. Yung amanong follower, kinuha niya mo ning social media. Pero yung talagang amanong follower, akakitayang laganas king Biblia. Talatuki na katamong ning Ginoo. Yan ing minyal ba kang Simon Pedro? Yan ing migsubli kaya king lugod at dangalan. Yapining natebili ing kayang pangadisipulo. Yan ay pong kasanting itang pamupos ng San Juan. That after everything nagawa ng Pedro, ing kayang sikanan, tetagan, ing kayang pangasakab at pamagkamali, ding amano ning Ginoo kaya elamenaliwa, come, follow me. Follow me. Yan sana ing maging regalo tamo karening adwatang Hindu. Ing Birhen Hindu ning Diyos at ing na Santa Monica. To be a follower of Christ. Sabihin mo na mo, king kasiping mo, be a follower of Christ.
magkapilit kang tukyan me ing Ginoo. Kaluguran tayo po Mama Mary. Amen? Nanuwari ing peka panabili ng Mama Mary kay katamo. Metong yang sentence ing panabili ng Mama Mary kay katamo, eta saukat kakalingwan. Do whatever He tells you. Daptan nyo ing nanumang sabihana kay kayo. That is the first and only admonition that we hear from the Blessed Mother address kay katam. Do whatever He tells you. Daptan nyo ing nanumang sabihana kay kayo. Makanano tayo nga balo ing sasabihan ng Jesus kay katamo, karing amanong mipapasyag, balang misa. Pakamalan tayo po yung amano ni nga pong Ginoo. Uling yung amano ni nga pong Ginoo, yang miyubog kay katamo, ban maging tapat a disipulo. Kalupa ng Maria, maliyari kabud kanako, ingging kasmong amano. Uling ating panahon, ating pamikatagon, pipilinan tamo ing buritang damdaman. Nga na pong San Pablo, manaral ka, makapanahon manawali. Uling ating panahon ding tao, pipilinan danamo, ing buridang pakiramdaman. Mikakalugod tamo, amen. O mipapanyahop tamo, amen. Potang burita mo, amen. Kaya ba't sabi na ning pari, pakisabihan mo na itang kasiping mong bali, mo kasabi, no men. Itang amen, may ganyang no men. O yan. Ing regalo tamo, bukas po, inatad na nala, ding biyindu, king arsobispado, king repositorio, maya poras po karing hanggang gugusal, king pamandalo ning krusada, keti king parokya. At syempre, congratulations po king Vicariato na ning Cristo Redentor, the Holy Redeemer Vicariate. At siya po yung direktor ng krusada, yung kaluguran tamong among Diyes, uli na ning pamanantabe at saup king balang metong. Makola po ring larawan. Makola ring larawan. Pero esa na makakalingwan ing karelang kayadwanan. Ing kayadwanan da kay katamo, follow Jesus. Yan ing amanong binyena ning Ginoo kang Pedro, kay bat na ning makahaba ng pamaglayag, sikanan at kainan, katburan at kakulangan, pero may pupusini king panagkat ning Ginoo. Follow me. Follow me. Pasyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang may ang Jesucristo, ang anak ng bugtong aginutam, pegli kong payan ng Banal Espiritu. Wait kang Santa Mariang Birhen, inasalalam ng payang Poncio Pilato, ipahuking krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinobliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ba't ka rin, magbalik yan naman, Keti, panmukom ka rin mabiyang pong mengamate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu. Santa Iglesia. Pangapatawad na rin kasalanan, King Espiritu. At King Biye. Amen. Kaya benaning kasalpantayanan, King Diyos ay patamo, at kang Jesucristong anak na, manalangin tamong mitmong kapanaligan, nga tamong sumabi, ikpa,
Pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin miya, Francisco, akekang Papa, anong no kenuno pigkatiwalang Jesus, ding susi ning kayarian, miyabe-abe ngaming manalangin. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila, ring taong may karamdam na kang Kristo, dapat makanyan man, epa may tagkil, king kasalpantayanan kaya, miyabe-abe, ngaming manalangin. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila, ring taong kalupami, ama na lepusta karing kekang talasalpantaya, at king kekang iglesia, miyabe-abe ngaming manalangin. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila, ring kristyanong daralan kasakitan, at lulupigan do, dapat makanyan man, manatiling matibe, king karelang kasalpantayanan, miyabe-abe ngaming manalangin. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin mila, ring sablang bininyagan, maging mabielasan ng batu, ning kaya kang iglesia, aing biera papasyagda, ing kasalpantayanan kaya ka, at kang Jesus, miyabe-abe ngaming manalangin. Ipa, mitmong kapanaligan kaya ka, ipanalangin ming ibiemo kaya kami, ing kasalpantayanan ning apostol mong Pedro, ban akilala miya, tanggapan at tukyan, ing anak mong i Hesu Kristo, miyabe-abe ngaming manalangin. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Igpa, manalangin kami po keka, kaya bening mabilog mong balayan. Matampara ka sanang apagsilbian, king saup ning sarili mong sikanan. Pakiramdaman niyo po sana, ring saingsing daring kaya kaming puso. Iti nga duan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingat miyan, tinapin.
Manalangin kayo, kapatad, banging kay katamong daon, matanggap ya arapan ni Diyos, ikpang maipayang totoo. O mapamakalulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Kristo Jesus, gawa na keng balayan mo, king kang lugod, pagkaluban meng kapayapan at pamisan metong ingke kang iglesia. Tiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginu manatili ake kayo, iyat nayo laring pusuyo. Pasalamatan tayo, ing Diyos aginuta mo. Tuneping karapat dapat ang pumatulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o higpa, Diyos, king alanganggat lubos mayupaya, king kang lugod, binukod mo kami, bang ipakilala mo, ing kang karangalan. At ang diyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, bang makapagbalik kay lubke ka. Ulinita, kambering sablang koro, ring angheles karing banwa, daralit ding kang ligaya, layon makyabe kami, kingalantok ng dampamamye, kapuryan keka, nga tamungan kakanta. Tunay kapin banaloik pa, ikay panibatanis sablang kabanalan.
Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naratingayin king banal mong Espiritu. Bamparake kami, magawalang katawan, at dayaning ginuming Esu Kristo. Bayoy ami daon kusanlup, king pamaylasan at kamatayan. Kinwaneing tinape, pasalamat yake ka, pirasune, at binyene karingkeyang disipulos at ngana. Tanggapan niya iti ko nga, at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinwaneing kalis, pasibayo yang pasalamat keka, at binyeneing kalis karingkeyang disipulos at ngana. Tanggapan niya iti kongan, at minum ko kaniti, itiyeng kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipa, amibubu para ke kayut para karing sablang tao, banket amipatawaran laring kasalanan. Daptanyiti bilang kapigaganakan kanaku. Ipasyag tayong misteryo ning kekatang kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mi oyik pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo, darawon mi yakeka iting tinape ning biye, ing kalis ning kaligtasan, layong ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talak at arapan mo, bang sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, king ikaming asana misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipunana kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, bang may ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ke kaming Obispo, at ding sablang pari.
ganakan meoy pa ing kekang balayan makalaganap king meto yatu. Antining king binyag ganakan meoy pa ing balayan makalaganap king meto yatu ban miganap ya king lugod. Kaya benang Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino yung kaya kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang unabi, lalong-lalo na ring panalangin mingeni. Ganakan tala po ding kakatamong mayang unabi. Tanggapan mo sana Ginoo king maligayang mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria ing Birhen induning Dios. Patulunaning lalawigan kapampangan, ilduning kapaldanan. Isan Jose ing kayang banal esposo, ding maligayang mong apostol, maligayang Santa Monica, maligayang San Agustin, at ding sablang santo, ilang tinupad king malmong kaburian, tapat mong talatuki, kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong anak mo at ginumi. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Andi mong talatuki ng Kristo, mit mong kapanaligan tayang yaning pangadyan, ing tiro na kaya katamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bagking kasawpan ni kay kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kay kaming tala pangabos.
O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan, ning kay kang Santa Iglesia. Pamayapan me ampong bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiye ampong mag-ari, manggaman king alanganga. Kapayapan ning ginutang Yesu Kristo, manatiliya kay kayungan. Iyang pangtaya po ing kapayapan king metong at metong. Kaluguran kong kapatad, yo'y kordero ng Diyos, ing ginutamong Yesu Kristo, ing menatiling tapat king malang metong kay katamo, mapalad tamongan ngeni, itamongan makisulo, kaniting dulang. Ginoo, ayak matampang tanggap keka, dapat iyagkasmiyang amano mo at kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katamo sana, king biye alanganga. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod mo at lingap. Salamat king pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king pigkalog mo ke kami, pamangan mi aldo babye mungan, tuknangan mi malan mi danumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod
kasiping balen. Numan kabaya ting bukbot, maging bayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinugod buwat linga. Salamat, king pakamal mo pamaninga. Salamat po, salamat po. Paliningaldo at dimlana ning bulan, tiyuk ning angin at kantada ring ayo. Salading matwiling benita tayo, karing maglakpe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buwat linga. Salamat, King pakamal mo pamaninga. Salamat po, salamat po. Karing banal mo nga manu, salamat po. Ikang sulumi, ikang kaligtasan mi. King kasakitan kamatayan, ikaing kapanayan. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buwat linga. Salamat, King pakamal mo pamaninga. Salamat po, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buwat linga. Salamat, King pakamal mo pamaninga. Salamat po, salamat po. Para king pigkalog mo ke kami. Pamangan mi ado babye mo ngan. Tuknangan mi, malan mi, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buwat linga. Salamat, King pakamal mo pamaninga. Salamat po, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buwat linga. Salamat, King pakamal mo pamaninga. Salamat po, salamat po. Para karing pengarimi at kapatat, kamag-anak at kasiping balen. Numan kabayan, ting bukbot, maging bayanan, ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buwat linga.
Naldo at dimlana ning bulan, tiyuk ning angin at kantada ring ayo. Sa laling matwining nengi, tatay karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot mo at linaw. Salamat, King pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Karing banal mo nga manu, salamat po. Ikang sulumi, ikang kaligtasan mi. Kasakitan, kamatayan, ikaing kapanayan. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot mo at lingap. Salamat, King pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting Eukaristiya, pasulong na nakaring puso mi, ing pakayap ng upaya ning kekang lugo. Antabayana na sana at panimunan, ingke kaming pamagkapilit mo nye tula keka, karing sablang bage-bage, ketiking yatu. Itingan puadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. May pabing kaya kaingan po. Pakipusang kaya pa yapong piel. Viva Apong Monique! Viva Santo Cristo del Perdon! Viva Virgen de los Remedios! Kakaibaya po yung kaya katamong celebration this year. Dati yung kaya katamong parangalan, yung kaya katamong patron, Santa Monica. Pero ngayon po may ngumbiraya, kimbirana yung krusada, yung Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios. Nung atin na pong may itong ugali dahil santo, mababalang andub. Bala mo ngayon diyang matasing lawi tamo ka Santa Monica, duro kuya keng Hindu, daring sablang Hindu, ing Virgen de los Remedios. At pong istorya, kareng Agustino, ita kanong babat ng Santa Monica, nyat niya pong babat, may ka personal o private apparition niya, ing Virgen Maria, kang Santa Monica, binyeni ini. At ini simbolo na ing pamiyag duangan da, ing pangabuklod da, ing debosyon ng Virgen Maria, ing debosyon ng Santa Monica king Virgen Maria. Nya kaniti pong piyesa ni kaya katang patuloy Santa Monica, bala mo mas tatayra na katamong lumapit king Hindu, ding sablang Hindu.
king induning kay katang tagapagligtas, ing Birhen de los Remedios. Nya kaya katangan po, uyne, kakaibayapin po yung celebration tamo. Dati patse piyesa ng din kaya katang patulunan, naman makanta makaniti karakal. Pero liwaya pa rin po yung karisma na ng induding sablang indu, ing Birhen de los Remedios. Nya, Viva Birhen de los Remedios! Nya kaniti pong bingi, yung pantaulitang misa, king piyesta ni kakatang patulunan, makanyan tayo pong akayabe, ing direktor ding krusada ng Virgen de los Remedios, ing meni muna po king kakatang misa ngini, iya pong Jess Manahabat. Palapakan tayo po. At siyempre po, dakala salamat ka rin kapatid kong pari, makiadwangan, sanmetong king kakatang kapag masusyan king banwang iti, siyempre po yung kanakong masanting kaklase. Iyamong Alfred David. Sam Milby. Sam Milby yan Sam Milby. At siyempre po yapong mon, lagi po supportado kayong parokya tamong Mon Torres. At palagi pong sasawap mo naman kin parokyata mo, yamong Floran Cortez. Thank you, Thank you. Thank you, kapatid. At siyempre po, rening nanong mga palyari kay mga labasan, king kakatang parokya, o di rin kayan tabi ko pong king kagulutan ng namang programa, activities na mo. Siyempre, yung PPC, paano mo na pong Chingbel, Katigbak, sige, At siyempre po, konseula rin. Ang po parang abe king council, kaya ba't po kayong finance, hindi po yung masanting kaya katamo, ating kung kayan tabi mamastul kaladwa, ating kung kayan tabi mangasiwa, king pibanjan ng Santa Iglesia. Hindi po yung finance council, panimunanda po rin Brother Chris at Sister Rona Gomez, itsura ba kene, no ka rin nila? Wala lahat. At pasibay po, konseula po rin, dakal, na maswelo ko po, sitting pretty ko, oling at chula, at lalo na po, this pesta, minantabi la pang gusto rin kaya katang CPC. Then pong CPC lang kaya tabi ko kareng barang chapel. Sa sakupan ni kaya katang parokya rin, Chapel Pastoral Council. Talakad no rin coordinators na mo, yan pangalagudan po pangasante. Yan o. O yan po, yan. Makapangilabot po yung karilang pamisasan metong pamiadwangan bang maging mabunga, matagumpe, makabaldugan iting kakatang selebrasyon. Siyempre po, kakaibaya pinimpiesta tamo, nyatin tamo pong kabalyeros, damas, karidad. O, rin po tayo palakpakatala, talakad na po, talakad na, rin po. Patse po at Chimbiran de los Remedios, ila po rin actually PECA committee, keng programa, at pamangasiwa, king krusada. So, ila po rin kagulutan. Siyempre, may papanantabi pa rin. Salamat. At siyempre po, kayong kagulutan na pa ng mga palyari kini, dakala po rin may mag-donate, pata po kaya kay mag-donate in cash or in kind. Then pong may danum, abiyas, ulam, dilata, nanuman. Dakal pong salamat kay pati cash para mo apitugma-tugma tamo po ing sablang gastos, ang pong pamangailangan niting piyesta, ang pong krusada. Nyake kayo po, alak manabanggit particular names, so ling kung ang balo rin makalista, pero balo na po ni nga pong ginuita. Nya, palakpakan tala po rin hanggang at siyempre po, detang gaganap keng dirty jobs, dirty works, deng magluto, mangiling sibuyas, magpakapawas, keng ano mang dapat isadya, deng mag-serve, deng mag-serve, deng maglinis, reningan po, ila rin at tsukeng kagulutan ning pamangan, ang pamagripak, keng pamangan, dakal pong salamat, palapakan talangan po rin siyempre po, deng alang siya sabang mag-serve, karing kakatang misa, karing may alabas sa Aldo, ang gapungini, deng kakatang EMDC,
then kaya katang lekkom, then pong aseret stamu, siyempre ring choir, then kaya katamong altar servers, then pong mag-decorate king pisambanta mo, ang pong palis-palis kini, sa dakala salamat, palapakan talangan po. Thank you. At kay kaingan po, alang sawang palaging makasupport aking parokya tamo, dahil naking banwang iti, dakal pong salamat, maniwala ko po, nga pong ginuwi na po palampasan, ing nanumang kayapan, sakripisyong agagawa tamo, iya mismo, gantiana ka tamo, suklyan, ing nanumang gagawan tamo. Ganapin po ning kasebyan, He will never be outdone in His generosity. Nyasahan niya po, you will be blessed. Ulinin kaya kayong kayapan at sakripisyo. Palakpakan tayong balang metong. At ikit ko po pala rin yung tagakarga nga rin niya, o rin mga ragul pong katawan. Ila po rin hihos. Ila po rin magkarga king birhen. Mga ragul na po katawan, pero salamat, gagamitan na po isikananda, yun pang makaserbisyula, kaniting kaya katamong krusada. Palakpakan tala po rin. Okay. So, kiba na po ning kaya katamong misang ini, so lumalya pong kagading prosesyon. Ang-prosesyon tamo. Kaya kabalik tamo po kini, impong harana. At din pong kenggulot, magsadyala pong mamye, pakarepak ng pamangan. Ela ba pwedeng munta paketa? Ating paketa? Then pong aliwa, pwede na pang muntaketa nung ating pang makatagan. Pero pakarepak nangan, sa repak nangan. So, inggewa na po kasi rinepak na nangan kasi sigurado ita magkasakit ang gulot so, okay? So, kay bat na naning prosesyon. So, magprosesyon ta na pa po kanina. After prosesyon, mangan pa mo, kay bat harana. Okay? So, dakal po salamat at sana bendisyonan na katangan at ipanalangin laging Virgen de los Remedios, Santa Monica. Pasalamatan tayo naman po among king kayang pamanimuna, lalong-lalo na kaniting kapagalan, may ganap kilob na ning 7 aldo, among Arni. Palakpakan tayo po among. Asne po kasanting itang panabili ng among mo nandin, ing manatili tamong talatuki, to be a follower of Christ, nepo. Talatuki ng Kristo at alang aliwa pa. Agkatanda ko pong yaning siklod, tahimik, manalangin, kaba pong insensuan lareng miyindu, para kaniting kabengyan at manyawat tamong kasaupan karela.
Talakad tamo po. Inginu manatiliya ke kayo. Kaya be po rin kapatadapari, bendisyonan niya ngeni ing balayan. At bendisyonan na kayo ning Diyos ang maipayang tuto, ing igpa, ing anak, at ing banal ay Espiritu. Midaon ne ing banal na misa, umena kayo king kapayapan. Viva Apong Monique! Viva! Viva!